Faini 2023 Bidanchaba Chongbarite, Village Council Chongbari no Buskangotone, Srangsalo Amabassa, Sikaribari Upanagar Committee Hall Nogo Khlaijakha, TWF ni Kaisa Seminar Panda, Panda o Naroi Okra Angimanjaka, Tipramothani Achukphang, Kumar Rangkholte, Tipramothani Ozama Ronjit Deparma. Talba taldong ni bisingko no hasteo Khlaijakha ni thangi tongo Bidanchaba Chongbari aboni loglogi faine October eba November talo Khlaijakha mano village council election aboni bagai yaphok goroi asok jora Srangsalo faine 2023 Bidanchaba Chongbari tei village council Chongbari no buskango tone Amabassa ni Sikaribari Upanagar committee hall nogo Khlaijakha TWF ni Kaisa seminar Panda o Naroi Okra Angimanjaka Tipramothani Achukphang Kumar Rangkhol Manjaka Tipramothani Ozama Ronjit Deparma khoboi bodolni kubun Ozama rok Mathani seminar one day seminar hall pack hall kuplung Amabassa tongphok jago ebong tabok metric terminal tabok program chaloknai ebong ang asa khlayo asa simiya ongoi tongo the protect individual je delegate tongnai ro browni bo bakhawo apno commitment je tini Mathani program greater Tripura land ni apno jotoni aim and object of achievement ni bagai ebong barano thik khai porichalona khainani tini trito taibochon agongnai nango ebong Kaising ang saka je narabo je ainai ro tabo print media ro unkun naoni bo great role tongo u role narabo palayoi meaningfully nara awai ma kainani ongtong ebong tinoro je nikutto tongai ro abo tini u 47 Amabassa ST constituency ni bo observer ro butong baksa yang samunuro butong juda jagani se observer tong payo এবং তাইকে সকলকে ব্রাউজার দায়িত্ব খাইও 2 সপ্তাহ বেশিও প্রেসিডেন্ট আনো বড় রিপোর্টই নাই এবং বড় ব্লক কমিটি উইদিন আসালনি সেমিনার পান্ডাও আমসানি TWF আদংরংনি মানজাকমানি বেলাই মকলক লাইথাতক সেমিনার এই সেমিনার দङ এই অরা ফাইমানদা খাইজাতিনি Amabassa ni Shimishakor ni Kokthum Chini Khorang